Čaute, vítam vás pri dnešnom dieli Lego mesta IMAT. No a dnes tu máme takéto autičko, hej. No a je to policajné autičko. Teda najnovšie policajné autičko, aké vyšlo. A teda je to policajné autičko pod číslom 60312 a je to pre deti 5+, to je iba odporúčanie, hej, zase. A máme tu jednu figurku, hej, policajta, ja vám ukážem. Tu je vnútri. No, tu je vnútri tá policajná figurka. Ja ju teraz dám zase dnu. A je to samotné autičko proste, hej, bez nejaké budovy alebo niečo. Proste vidíte samotné autičko na krabici. No a príbeh iba, že sa to dá dať von. Takže tak, jednoduchá krabica. Ja si myslím, že by sme to mohli umiestniť do Lego mesta. Pôjde to do garáže. Takže to autičko pôjde do garáže. Aj. Toto autičko pôjde do garáže. Už je tam. Takže autičko je v garáži. Je v garáži, takže oddychuje a keď bude nejaká neplecha v meste, tak vyštartuje. Takže máme nové autičko, aj keď v garáži, ale ho máme, takže ja sa teším a dúfam, že sa aj vy tešíte na ďalšie diely Lego mesta. Majte sa krásne, čaute.